Kelon yap no kram uhe sipa jongka IRGC bad berngam ke Iran balada ke Amerika ka tang syuhir thmayu Ali Khamenei hangta ka highest Shah authority kan sa permena thma sendon Persia ya ke Amerika pat Israel plan ka Saudi Arabia ban seng sendon da ka jingyateli ka unity ka Islamic Alliance kentu pe ke Iran Qatar Egypt Turki bad ke Pakistan ban kun Persia ya ke Amerika bad ke Israel kamu presiden ke Iran upe sekian bagi Iran ka kwa ban kongo ikino yaki nrei kemdon jing sngap syu kat kum gi khobor laong bau he sipa jong kai RGC Kolonel Umadi Rahimi ulah sya penyap no hagi pajba nong yaki ke Iran bat kat kum gi khobor laong bau Madi Rahimi udai badun kti ban sit penyap ya siphangut ki pajba nong yaki hamalik sya haka laitrik Januari mentau senam arhajar puhun riu bat hadin kata bagi pajbaan nong yaki Persia eka bosen syar jung Ali Khamenei klayo jing tip ya ka jakasa jaka syong ke jong u kum ta klayo ban lechir thma pan kthong pen yap sendon ya u bat ki khubor ke Iran kila kam bahdu menta kumba shispa khandai ngut ki security force kyong ke Iran ki belasya penyap hagi pajba nong yaki Kadbau Ayatollah Mohsen Raki ulama ham baladak Amerika kan hirtmayu Ali Khamenei kaken hun jihad haperthai berok kawe kan penbenat mas sendon Persia ke Amerika bat Persia ke Israel bat ken hirtman naphang ya berok ketem sipa jong ke Amerika hakeleng ke perthai klem jingmap watang ken dirru Kadba ke Saudi Arabia ban yada ya ke Iran kelat mu ban seng da ke kenhun ke Islamic Alliance ban kentu pe ke Iran Qatar Egypt Turki bat Pakistan ban le Persia ya ke Amerika bat Israel ban but ya ke stai Abraham Accord ban ya teli ha Middle East ban Khrwat ya ke Israel bat Amerika da ke kenhun jong kiri muslim baro kawai ke perthai Kadba ke Israel bat Amerika ki ai jingkersyan di kipajbaan no ki Persia ayu Ali Khamenei bat Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu laong ba endala klemno ka bos syar jong Ali Khamenei ke Israel bat ki Iran kin sedai perlok biang sai sinpat ka China kelakam bakan nyara ke Iran lada jabak Amerika kan hirthma ya ke Iran bat kum juru ke Iran kelamaham balada shisha ke Amerika kan kerwit hirthma ya ke Iran akan dikapor ke Iran kan sakerwit ya baru iktem sipai jong ke Amerika ha Middle East la berngam usyong kenor jong ke Iran Muhammad Bagar la hatu ke bosen syar jong Ali Khamenei kan klem no nem ha Iran ha ni usnam arajar pun riu bat ke jing yaki kelapoi hakatayu ke baar kajing kewin hakari Iran klapin syong seir bayo kane kajing yakin at kan sapur syaki wepat kiri hendrai kajing angnud jong ke Amerika bat Israel kadai pan pen kelonno ya karkom sensyar dan bor jong Ali Khamenei Iran kum taru ke ke bandang janang ne syakhamat tongenang ape wepat di khobor di bandang wat ko blesibut